Pre par nedelja prva samogrejna ekološka kuća u Novom Sadu proslavila je svoj 25. rođendan. Ova pametna kuća je za tih 25 godina svom vlasniku Aleksandru Nikoliću i njegovoj porodici pružala topao i siguran dom. A kako stvari stoje, tako će biti i u budućnosti. Ovakvih ekoloških projekata, po rečima fizičara i pronalazača Veljka Milkovića, moglo, a i moralo bi da bude mnogo više. Samogrejna ekološka kuća svom vlasniku uštedela je mnogo novca i donela, možemo slobodno da kažemo, jednu popularnost bar na lokalnom nivou. To je jedan najstariji način stanovanja koji je bio u praistoriji u pećinama, zemunicama, poluzemunicama, jedan nadasve spasonosni način stanovanja u praistoriji. Sad, ja sam se bavio istraživanjem podzemlja Petrovaradinske tvrđave i na osnovu tog iskustva sam idejni tvorac racionalne kuće koja je samogrejna. Znači, zemljana masivna zaštita, a naravno prozori sa južne strane te uz pomoć reflektujućih površina imaju velik zahvat sunčeve energije. Tako da imamo jedno besplatno grejanje što od zemlje, što od sunca. Naime, zemlja ima izvesnu geotermalnu toplotu i čak na površini zemlje koja je relativno mala, ali ipak nešto znači, tako da je kuća potpuno samogrejna i pruža jednu prirodnu udobnost svojim korisnicima. I meni je drago što je ta kuća već 25 godina u primjeni. Naravno ima i drugih kuća, ali ova inženjera Aleksandra Nikolića koji već živi četvrt veka sa svojom porodicom. I što je najzanimljivije, nedavno je bila javna tribina, te je bio priupitan da li bi sad nakon toliko vremena, kada bi gradio ponovo kuću, da li bi pravio i kakvu kuću. On je rekao apsolutno isto takvu, jer se dobro pokazalo u primjeni. U podzemlju Petrovaradinske tvrđave krije se mnogo šta, no jedna činjenica je pronalazaču Veljku bila naročito interesantna. Ispod zidina tvrđave leti je hladno, a zimi toplo. Pomislio je naravno da bi takva situacija bila najpoželjnija i u našim domovima. Ova ideja upravo je ostvarena na primjeru samogrejne ekološke kuće. Nju greju zemlja i sunce. Ono što sam naravno zapazio u podzemlju Petrovaradinske tvrđave, vi kad uđete u duboko podzemlje ili u podzemlje uopšte, u tunele te koji tamo su prisutni, imamo jedan fenomen da je leti hladno u odnosu na spoljašnju temperaturu, a zimi toplo opet u odnosu na vanjsku temperaturu. Što bi značilo da je upravo to ono što nam treba. Znači, to nam baš treba. Znači, leti hladno, a zimi toplo. A to je na jedan besplatan način. Sad ja sam samo umjesto te vojne fortifikacije dao za civilno stanovanje da to praktično i ne liči na podzemne galerije Petrovaradinske tvrđave, nego jedna krajnje racionalna koncepcija. Sad, pošto smo mi bili u udruženju za sunčevu energiju, gde je bilo dovoljno literature 70. godina kad smo počeli tu ideju da razmatramo, dok je sve bilo u nekoj istraživačkoj pionirskoj fazi, tada smo vidjeli na osnovu postojeće literature koje je bilo obilje u udruženju za sunčevu energiju, naravno zahvaljujući profesoru Ćulumu koji je obezbedio dobru literaturu, časopise i tako to, vidjeli smo da nema racionalnijeg rešenja. I sad, zahvaljujući internetu, inženjer Nikolić ne može da nađe racionalnije rešenje. Ima egzibicija u arhitekturi, ima raznih atraktivnih projekata, ali ovako ne, i čak kažu u skladu sa prirodom. Evo, naime, ja bi tu jednom časopisu razne kuće koje imaju izbačene stambene jedinice, vrlo maštovito, ali takvi stanovi su sa svih strana izloženi zimi hladnom vazduhu, a leti toplom vazduhu. Mislim, problem je i leti i zimi. Naravno, ako bi temperatura bila stalno 20 stepeni, onda ne bi bilo nikakvih problema. Ali ovde imamo te najniže temperature u grejnoj sezoni, odnosno konkretno u zimi, to će biti najverovatnije oko januara i u proseku,
a leti imamo opet najviše temperature negde u julu mesecu. Prvi zadatak pri gradnji ovakve kuće bio bi pronaći odgovarajuću parcelu. Nije svuda moguće praviti ovu kuću, a da ima maksimum koji joj omogućuje ona na nekom drugom mestu. Znači treba naći sunčanu parcelu gde ima uslova, onda treba videti, ne treba graditi u dolinu, nekoj udolini kuću, jer tu su problemi, onda i pored hidroizolacije uvek mogu nastati problemi. Znači, odgovarajuća parcela je stvara izvesno angažovanje, ali to stvara i za svaku kuću. Teško je u nekom postojećem placu to uklopiti, jer svaki plac ne odgovara. Dok se san novosađana o življenju u jednoj ovakvoj kući ne ostvari, bilo bi dobro po mišljenju Veljka izgraditi jednu svima dostupnu javni objekat koji bi mogao biti interesantan čak i turistima. Naravno, pored ove kuće moramo govoriti da ne mora to biti samo stambena kuća. U stvari što njena može biti malo i mana, jer zato što ima jako puno zainteresovanih, on ne može sad sve da prima kad ko hoće, pošto radi, ima i svojih obaveza drugih. Dobro bilo da postoji javni objekat, odnosno neki kafić, neka krčma, pa da ljudi mogu doći u radno vreme i da su dobro došli. To je jedna potreba da bude jedan dostupan javni objekat i naravno Agencija za energetiku Novog Sada je zainteresovana. Ja sam bio počastvan što su oni mene nazvali iz državne institucije, mene nazovu kao idejnog tvorca i u planu je da se napravi jedan pokazni objekat. To je sad neka lepa želja Agencije za energetiku gde bi oni bili, da ne budu negde ovako u nekoj kancelariji, nego da imaju jedan pokazni objekat gde bi napravljen bio ovakav objekat, naravno sa i prikazan i kao edukativan, gde bi bili prikazani i drugi alternativni izvori energije, gde bi onda mogli đaci, studenti, radoznali ljudi, to bi bila i turistička atrakcija i tako dalje, što nije podesno baš privatna kuća da bude i turistička atrakcija, nego mora biti nešto pokazano, neka poslastičarnica, nešto tako, a to može da se napravi, ima puno mesta, znači imamo mesto u Limanskom parku, onaj deo bliže Dunavu, da tako kažem. Ima na pojedinim mestima neurbanizovanog dela tu oko Keja, takođe ima zelenih površina koja neće biti smanjena ako se napravi ova kuća. Zemlja dobro konzervira, pa će ova kuća imati dug vek trajanja. Veljko tvrdi i preko 1000 godina. Na arheološkim lokalitetima, recimo kao što je Sirmio, znači nešto staro 2000 godina, ajde zaokružimo, nije bitno. Sve ono što je bilo ispod zemlje, znači to su ti temelji, podrumi, oni su potpuno sačuvani. Ono što je bilo iznad zemlje stradalo je u ratovima, zemljotresima, sve ono što se događalo, erozija koja se događa, a ovo dole je sve čitavo. Kada pojedini antički lokaliteti ne mogu da se konzerviraju, ne mogu da se naprave kupole, pa da to bude zaštićeno od erozije, onda se jednostavno zatrpavaju zemljom i oni su večiti. Znači, zemlja dobro konzervirana. Ova kuća, samogradna ekološka kuća, zbog zemljane zaštite ima znatno duži vek trajanja. Možda traje 1000 godina. Bez preterivanja, s tim što se samo fasada održava, koja je izložena eroziji. Znači, kao i svaka kuća, s tim što svaka kuća ima sa svih strana eroziju, a ova ima samo s jedne strane. Koliko košta ova pametna kuća? Verovatno se sada svi pitate. S obzirom na to koliko će godinama uštedeti, ne mnogo. Također za izgradnju ove kuće nije vam potreban crep koji je veoma skup i osetljiv, tako da se i tu javlja dodatna ušteda. Nije potrebno više, ako se priđe racionalno, ova kuća nije skuplja od postojeće kuće, cena je slična, s tim što se samo stvaraju. Imamo slučaje gde su pojedini korisnici dobili uštedu u gradnji, znači moguće je čak i ušteda u gradnji, jer zato što se ne pravi klasična krovna konstrukcija, drvena građa i crepovi su dosta skupi, a i kasnije u korištenju dosta ranjivi.
Ovde i kod održavanja imamo uštedu, znači ovde imamo manje grejnih tela, grejnih instalacija, prostorija za ogrev ako grejemo, ne znam, čvrstim gorivom ili nekim drugim, znači ta kotlarnica i tako zaetažno grejanje otpada, znači to nije potrebno jer je neznatno dogrevanje, odnosno čak jedno da je i potrebno, tako da kuća nije skuplja od postojeće.